Hadin bagi kyrtong kila pendep ya kajing thep kerteng kinong kersian jong kita parti ke baper kila kenhoi kila risa ya lagi jong ki kyrtong. Kebasa mentah keba ki kyrtong kin dei chau pai ba ban penit sngu thu ya kanong rim ke jong ki ha keba kin yeng pen ya ya kan ki election MDC la ka dei po KHEDC bara po GHEDC. Kisang sain partai baper la kedai ke bedon hakaling persya la ni ke bedon hak sorkar kila pen kre bah ya kan ki election. Bari ke babon kisang sain partai kila kam bakin yo ya ke jingbon paj hakan ki election MDC ke ban salong hak ar hawai terik mentau benai. Kipaj ba ke bala ab kami lenti ya kan ki election la shisnem hak ba menta kin sa yo ban pentamai kinong mi khmat la ka dai po GHEDC bara po KHEDC. Ke election MDC ka sa satang khan riusngi ha ka baki kyrtong kin siyo ban le chau pai ba ban pesung tho ya kenong rim ke jongki bar ka basa ka syang ho pai ba Iano Phi Ibit ban Phah lan ya kenu ka parti baki Ibit ban Phah ladangi Phah Sha NARTIANG-WAHIAJER Constituency kisang san partai ke baper ke balapan kre kilong kaseng National People's Party ka balapan kre ban penyakun da uba reforming son lamari ke NPP kan penyakun da uba reforming son lamari uban sa aireng na tiket jong kaseng NPP hakan ke election MBC kaban salong hak ar poi tarik menta ubnai persya ya ke par ki kyrtong ke ban sa aireng na NARTIANG-WAHIAJER Constituency kumju ro kaseng Voice of the People Party lani kaseng upra kaseng VPP kan penyakun da uba yuwan mi meria hak ba ke babon ki itu ya uba yuwan mi kum teknologi da khasi uba yuwan mi maria unsa aireng hagan ke election MDC na NARTIANG-WAHIAJER Constituency na ka tiket jong kaseng VPP uban sa aireng hagan ke election MDC persya ya ke pat ki kyrtong ke ban sa aireng haka ni ke election ke ban salong haka ar hawai terik menta ubanai berkajing te vote kan salong haka ar pusau terik menta ubanai kumju ro kiwei pat kiseng san partai ke balapan kre kilong kaseng kongres kan penyakun da uba kat ban biang lamare unsa aireng hagan ke election MDC na NARTIANG-WAHIAJER Constituency na katiket jong kaseng kongres pasya ya kiwei pat ki kyrtong ke ban sa aireng hagan ke election MDC ke ban salong haka ar hoi terik menta ubanai kumju uro kaseng riulom kabala rimtam hakan kejala kata kaseng United Democratic Party kaseng UDP kan penyakun da uba rimilan kisena unsa aireng na ketika jong kaseng UDP hakan ke election MDC ke ban salong persya ya kiwei pat ki kyrtong ke ban sa aireng na NARTIANG-WAHIAJER Constituency hakan ke election MDC ke ban salong hak arpoi tarik menta ubanai kum man syukreu hang ni kandidat kisang sang partai baper ke bala yo iki vote ki jongki hak election MP ke bala dep na NARTIANG Constituency kilong kumni kaseng NPP ke yo shipeu hajar tam kaseng VPP ke yo khakandai hajar tam kaseng UDP ke yo chispa tam kaseng kongres ke yo la hajar san spa tam bat ke par ki kyrtong ladangi Phai sakani ke jingyo vote jing seng sang partai ngi i ba kaseng VPP kayo bon tam ki vote na NARTIANG Constituency ladangi Phai pat ke election MDC ki babon ki riu seng sang partai berkumju ki riu rang ba kila ong ba ke election MDC ber election MP kan salong ka ba ya pher ba namar ki paj ba election MDC kin sajid ya ki kyrtong Omni ka party henry ya katang i ka jing start jong ki pai ba nong thap vote jong ka NARTIANG-WAHIAJER Constituency Iano Phi Ibit ban Phah Sha Iingdorbar jong ka GHEDC na peneng ki kyrtong hakan ki election MDC ka ban salong